na imbagaw orasyomanen pagayam. Itakit at damanen baro may lokano drama nga pat-check apakabido tambiti adal ken inspirasyon. Duang agsaruno apakasaritaan itingkam na pili nga isagot kada kayo. Ket sapay lang kumata, magustuam dagitoy. O siya, hintay nga ruden rugyan to'y umuna apakasaritaan. Ada ka pa'y mutla dito'y anak kauldag si Kamulaw. Unak manunapan ka ije garden. Nanang masadsado takon nga aggargardain. Anya? Uma ako ni ti kastoy a trabaho. Ay, anya nga ron itatiplanom. Mapanak sa ije syudad nanang. Mapan ko sa pulan ije tinaimbagagasat ko. Ay, ngam anak ko. Awan mo't naturpus mo. Nagpatingga ka lang iti high school. Nanang, saan anas kan ti kinangato ti adal? Adda iti tao dayta? Sige, adakin ka dayta. Palubusan dak ko ma. Ken may saan kayo ngagdanag? No awan lat ti nasaya tagasat ko, no banaga ki jay, di agsubli ak matladagos ditoy. Mala. Palubusan ka ngam ada nga ron pagdagusam ijay. Adda, ha? Makipag naadak kailangan kada insan? Ay, ngam aganad ka ijay. Sa baali ti taray ti biyag ijay ken dito'y probinsya. Wen nanang, ulitek. Saan dak ko maapagdanagan? Lukas na, mapan ka ijay syudad. Pumanaw ka dito'y lugar tayo, mulong. Wen sunya. Ay, Sorry Angam kayat ko abirukan tigasat ko iti sa balya lugar. sige, saan ka labdan? Saan ka kumamang diplipat ha? Wen ikarik sunya. No asino timulong apumanaw dito'y lugar tayo. Isuntulat ta timulong nga agsubli. Mamati akmat kitbikan ka, angam. Ado ti sulisog ijay syudad. Amok. Sa bali ti taray ti biyag ijay. Angam ulitek, ikarikan ka, ikarik tumanen. Sa anak tong agbalbaliwan? Sabay kuma, tasaan kan to ang maipada kadagiti daduma, nagbaligi. Kat saan da na matalyaw tinagkapuanda. Kisman. Maawatak ti kayat mo asaw na sunya. Kat ipanamnamakin ka, pulos asa anak tong agbalbaliw. Sunya balasan ka, saan ko maigawid? Adamkit di punto na, nana. Kaya't naabirukan tigasat na iti sa bali a lugar. Ay, ti pagdanagak laeng saan anak ang ato iti adal. High school laeng tinalpas na. Ngam, napigsa ti pakinakam na, nana. Amok nagbaligi. Narigriga ti mangnamnama. Ay ngam, agtalaglat ta iti Diyos. Tapno iti kasta. Saan na abaybay anti anak ko? Wen nana di na. Ikamang tayo iti apo. Ken agkid daw tayo iti kaasina. Sa bagay, awan dakas na no sa pulon ti tao, tigasat na. Nasaysaya at manweno saan ti banagan na. Wen nana. Ta ada iti tao matlaeng amang panday iti gasat na. Ay, pudno dayta. Tila ang idawdawat ko. Saan ko maadakas adalan ti masurot na. Si kang agpay sumulong. Kunak lang nga roden itaya si ka. Agdua-dua ak ngamin, tati amok at dakalat tayo di lugar tayo. Saan ko anam namaan nga kita ta dito'y apeng? Uray siya nga rod. Naimbag man ta nakapanunot ka matlaang nga umay dito'y syudad. Ay, wen agayam. Angam, anya ti plano. Umay ka lang agpasyar no anya. Umayak ba nagsapol iti trabaho gayam? Ito na. Adda ka di amo nga pagsarkan? Awan Ano kayat mo? Kabayatan ti panagsapol mo, kumuyog ka kanyak nga agkumboy. Agkumboy? Nay, kasano day jay? Daytoy. Adda karkariton.
pagikargaan kadagiti natnatang ang mapanijay terminal wenno konforme. Sige palasag. Ang no adawayam, nagbiro kalatay ti sabali. Ado dita. Wen padasag. Ada ka dito'y houseboy wenno helper iti grocery ken dishwasher kadagiti karinderya. Sige, makitan to. Angam kabayatan na. Makikuyog ak man nga ron nga agkumboy kan ka. Oh. Oh, ato'y tibingay mo, gayam. Nay. Nay, dakkel mo't gayang basit dito na kumbuyan ta. Wen, ang saan nga inaldaw kasta? Sana bali, tinapatag kat adda maigatang ko iti kanak. No kahit mo mat, umay kalangan ni Jidagos ko. Mabalin? Mabalin. Basit lang a kwarto ng tinapatag. Ada pang iplastaran iti bukot ako nada. Wen mat kit di Sige, awang parikot. Ay, wen gayam. Ada pag namin no rabi no adagasat. Ay, makaliksab tayo iti dakkel iti daytoy bro. Nay, anya deta? Basta sumurot kalatan. Kagayam. Oh. Sige, panunutak pa. Ha? Mangan no anya kit di mo't dayta. Anya mo to dayjay ibagbagan ni Aping. Saan na kasi murot ken kuan at abda pa nagamak ko. Pangwartaan ka no? Ngam. Apay arabi maturog akit din. Masapa kami man na mapanadya tiyandaan itong bigat ngagkumboy. Ano usak lang dadya trabaho uray na dagsan. Pagsapsap wala kiti sa bali mastrigak. Ay. Narigat mat gayam tibiyag dito yung syudad. Kumusta na ka ni Mulong na nadigna? Saan kong aron nga amo? Sunya balasang ko. Saan nga mi na nagtitext kanya? Kasta ka day. Nagteksakan ko na idi na panalawas nana. Kunana mo't kit di. Nagsarak da kanu kan Aping. Tay barkada na ididitoy nga adda ijay syudad. Uy nana. Dayjayan tinaudi apa nag-text mi. Ay na, day tatisaan ko apakaturturugan no maminsan. Madanaga na ang mga no at dakit di dakas napasama ken ko na ijay. Awan mo't nga ta, nana. Saan yung unay pagdanagan ni Mulong? Kan, anya nga ta. Nakastrak nga ta, iti trabaho na. Kumuy-kuyog ka no kan Aping, nana. Ngam, saan namot ana ibaga kanyak no? Anya ti trabaho da? Mala, tinapatigmat kit di kat saan nga agbisain ti anak ko. Oh, adto'y ti balatom, gayam. Nay, 1, 2, 3. Nay, nagdakalan. Sus! Alaam kit din. Ken, sana ka sumurot ita ijay-tiyandaan nga agkumboy. Ti kapay daan. Kaya't ko ti maturog. Anya? Adaman ang lakad mo inton rabi. Ket no kayat mo ti makaliksab iti dakkel. Uray saan kan nga agkumboy, bro. Sumurot ka kata kami. Bro. Nalakalaan ti itad mi at trabahom. Oh. Sige, panunutot pa bro. Makamu ka. Hun gayam, agyaman nakitintad mo Dakkel ti maitulong kanyak da ito. Kunak no nakalipat kan, Mulong. Saan mo't Makumi-kumaklaan. Kahit kumusta kayon? Kumusta ni Nanang? Nasayat mo't ni Nana Digna.
Kahit agyaman na ka, iti panang sarsarong karmokan ko, ana. Wen, di kag danag. Abay tao marlatiwak intong madamdama ija balayo. Ta ibaga ka nagsarita ta iti cellphone. Awan man. Oh, kumusta mat nga iti trabahom dita? Kastoy, nasaya at mag. Oh, okay nga rod ano kasta? O sige nga raw de, amangan no maibos tilod ko. Kasta pa ya, bye. Bye. Ay, nasaya at mat nga rod no awan parikot kan mulong. Sapay la kuma. Tanasaya at mat tibanagan na ija syudad. Agyaman nakabalasang kao. Wen na, awan anyaman na. Ay, wen gayam. At daawit ko ama sida. Kasta ka di. Kat agyaman Nakiuraga kami ngamin. Ket napanunot ko timang padigo kada kayo. Agyaman naklauna. Isunya iti anos mo Wen nana. Awan mo't sabsabali kada tayo. No andalak kumapan nakabalin na kat. Mga sawa laangan ni Mulong tapno. Agtali na udon dito'y balay. Tanay, nataenga na kaon. Awan sapay mo't plano na kasta nana. Ta, imadayo pa'y laeng amang birok kano itigasat na. No madiktarak la kumati anak ka. Mga sawa la kuman. Kat sikati kayat ko ang maasawa na. No maikare. Anya? Nasingpet ka. Kat no, adapan nakabalin na no maikari kami kumakan ka. Sikati kayat ko ang maasawa na balasang kao. Nasaya at no kumuyog ka kada kami gayam. No agbaligi da ito apag natayo. Uray saan kan ngagkumboy. Kasta ka di? Nagkrigat agbagbagat kada gati kuribot kan sako may deliver gayam. Sige padasag. Aping gayam. Ben, easy money ditoy. Nalaka lang ti trabaho yo. Simrak da aping kan ti kadwa na iti inaladan ti dakkel abalay. Pinagbati dak di tiro karatag bantayak ka no. Nini, agtaulan na kiti aso kat. Kanalbong ti paltog, dakasan tumarayak. Pumanaw akong dito'y. Dakas ti kayat asawan na ito'y. Magyaman ak. Makalugan ak lang iti bus nga agturong iti lugar mi. Sigun iti damag iti radyo. Natay ka nung dagiti doa akaman ti akyat bahay. Anang serak iti balay ti lakay kan bakit. Retirado ka nung apulis ti lalaki. Sigun iti damag. Ti ammo ka nung dagiti akyat bahay gang. Ket awan dagiti lakay kan bakit. Na nakabakasyon da. Gayam. Sang-sangpet da. Kaasimat ni Aping. Nawati-wat ti biyahe mi. Iridap ko mampay. Awan turog ko anagpatnag. Mulong anak. Sigamot gayam tinagtuktaw. Wananang. Utat mo't dahito yung nga isasangpot mo anak ka. Wananang. Saan akong nagsubli di syudad? Anya? Aggarde anak lanan. Naimbag dito ita, boss ko ti bagbagik. Agyaman anak ka. Kunada nga raw. Oray sa dino kat adda balitaw. Basta amom asapulan. Wan nga rod nanang. Kanwan gayam. Apag isaw, tisangpot mo anak ka. Oh, apay? Sinmangpot ni kasinsin mo ispay manipod Dubai. Kasta ka di? Wain, kat ada na sa una kanya. Sapsapulan na ka. Nay, apay ka no nanang? Agpay so insan? Wan, insan. May sapay a business ti amok dayjay. Ang pangalaak na itigastusek. Saan ka ngagdanag?
kaduan ka amang ipag nakadagiti papeles mo. Isulaan ta aramidam. Ay, agyaman nak ngam awan mo't gastusik. Kunak mo't kaduan ka, siya ti makaam mo. Insan, Alaan ta dagiti local documents mo. Kalpasan na, mapanta adagos iti DFA. Mangalata iti passport mo. o sige insan, agyaman nak Nalakalaan ti trabaho medya insan. Si kalaan ti mang manihar iti laundry shop ti amo ta. Sikanto ko matimangkit kita ken nanang ko ason niya. Wen, danag mo na ya? Kahit saan ka nagdanag. No nasaya at mantigasat ko ijay. Agkasarta adagos no agbakasyonak. Anya? Wen, siguro nakam amin ti apo daytoy. Baglakid din ta na ilisi ak iti dakas bayat ti kadak iti syudad. Ket tanda ni ako na isagmak kadaping. Di tati pakapanagnagam. Ano saan ka suminsina iti Diyos? Di na kanto baybayan, mulong. Opo, Gayam. Adamit lang ba napidot yung maadal when na inspirasyon ni kilakalpas nga drama? I-comment mo lang nuwata kahit may manmet nga mga ganda diti adda di ta kapanunutan nyo. Ket intay man nga ruden rugyan, tuy sumaruno nga pakasaritaan. Sana ron ba nga napasamak kadata da ito eh. Rolly? Oh, awan rumbang apagbabawyam. Tanagayatan ta. Ken happy ta adwa. Saan ka di? Wan, Kang ronahan ti amin. We enjoy it, babe. nga magad-adal tapay laang. Kasano na po nga? Di ba'y kat... Ano na ito yan naramit ko? Ulitag. Awan rumbang apagbabawyam. Tinapatag. Nag-enjoy. Ken naragsak ta ngagpadpada. Kasano mat ngamin kat... Nalabas ka mat ngamin. Saan ako na nakapagkidkid? Tanayago sakmat na di kinabarang. Dayta nga rod. Awan rumbang apagbabawyam. Okay? Ket maragsakan naglaunay. Tadyak pagarupan. Asyak ti umuna alalaki iti biyag mo. Talaga mat. Kat di na ko talikodan ha. Itatanaala mo ti dayaw ko. Don't worry, babe. Promise. Wow, ha? Nag-sweet kayo mo itong kiniroli, best friend. Ha? At dapay pakiskisyo, adwa, idibin mabaka itikot sana. Ako nga min, Megan. How lucky you are, my best friend. Handsome and rich, ti kayan ayat mo. Diyan mo, amumat nga adapal palikero ni Rolly. And that's it. Ay nga, apay nga ron, nga isuti inaklon mo. Iso nga min tinakarik na akiti hayat, Megan. Apa yan nagpagaka? Are you sure? Asi ka lang tayo ayatan na, no? Kayan ayat na ita. Huh? Megan. Ay, watch out, my friend. Saan ka basta talagang kwa na? Kan uray asino ang lalaki, no saan mo akayat ti agbanag anak kakaasi iti udi na. Anya di kayat mo asawan. Nowadays, manmano kanon ang makabirok iti one-man woman. Mawatamot nga tanti kayat ko asawan. Iso nga aging ga iti mabalin. Saan mo basta isurrender ti flag mo kan kwa na? Ha? Diyos ko, kasano ba yan? Nairok makon ti amin ko ka ni Rolly. Saan ka
awilan ang makiboyfriend anak ko. Nupay ubing ka ken agad adal kapaylaan. Basta ti makunak, salwadam lata ti dayaw mo. Maawata mo, di kayat ko asawan. Uwan, nanaw. Tanuday ta kinasinaw mo ti mapukaw ken ka. Awan ton ti may pagpanakkel mo. Laglagi pong kuwa daytoy anak ka. Kasanungatan na. No, po nga tinapasama kada kami kan Rolly. Dangdanggan nakmatlaan. Uwan, nanang. Tandaan ak amin ngayong bagayo kanya. Sa dino nga tagayan ni Rolly. Agduan alawas sa tsak nakita. Dandanimot dun makabulan. Sipod day di ada napasamak kada kami. Ay, Diyos ko. Sapay la ko ma. Saan nga agbunga day di? Saan nga ta simsimrak iti klase na? Ha? Sumat day chay. Katuana ni Megan. Limugan dan iti kotse ni Rolly. Anyat kaya tasawan tinakita. Agyaman nakita ka, Megan. Mabalin ka di nga. Agsarita ta. Oray mabiit lang. Okay. Anya ka di day, Jay, friend? Ada ka di relasyon yu kan Rolly? Well, obvious ka di. Lukas ta. Saan ko lang ipagkaroba? Ay, sorry, my friend. Asino ko mati babae? Asaan amat nagtirik na kinirol? Handsome. Kan may sa baknang. Okay. Agyaman ako. Sorry, my friend. Ay, gayam. Sige. Or-orayan nagtilab ko iti parking lot. Bye-bye you. Nagsakit na ito ngay naramit mo, Rolly. Nagdakal tibidot ko. Can I join you, miss? Mabalin ka dito makilamisaan? Aglamsan ka lata, ah? Saan ko matakukwa? Okay, fine. Well, mabalin ka dito makiam-am mo? I'm Dexter Robles. Bridget. Adda ka di urayam or talagang nagmaymesa ka? No, dar urayam, umakaraklangan. Taamangan no siya kay tipuon ti pagkapahan niyo. No problem. Awan ururayag. Malaksid iti panangrugi ti sumaruno a subject ko. Okay nga rad. Agyaman ako sa anak makasinga. Ken awan makagura kanyak ni Biman. Saan mo napakadanagan dayta? Awan mabalin, no saan ko na kaya? Adaman damagag. Ang kaditi saan mo anangayatan ken kwa na wenno nakadismaya. Awan matkit di. Ang porwat pailaan kat naalak tanti kayat ko amagunod ken kwa na. Kaya no sawan. Oh, how pity matgayam ti friend ko. Pasensya na. Saan ko mata pinilit? Nagpabusoy mat. Siyempre, lalaki ak. Kasanon no agbunga tinapasama kada kayo. Well, adakin ko ana. No anya ti aramidan na.
Ang awanan bibiyang ko pa'y kankwana. Oh my God. Katsi ka. Amang ano, agbabawi ka matan na nakirelasyon kanya. Saan ko ngayon pagarap akasta ka, Rolly? Pagay-ayaman da kami lang ababay. Kaya tiyumot ni mapag-ayayaman. Not all, Rolly. What? No pagarupon akasta. No way. Ditakan. Basol ko pa'y. No ado, tiag paikot kanya. Si kan ati gwapo, kan bakna. Agyaman at pinatgam tikid daw kung agpasyar dito yung playa, Bridget. Awan mo't dakes na. Agtalagak mo't ken kaken. Kaya't ko mo't ti agaliwaksay. Saan ka ngagdanag? Saan ka matapagaramidan iti dakes? Agsipod ta ay ayatan ka. Yes, Bridget. Sipod da mo ka makita. Addan naritnak anay dumduma iti kaungga. Kaano lang nga nagamamuta, Dexter? Sana day tati pagrukudan. Nabayagman when no nabiit ka lang nagamam mo. Tinapatag ka, timarit na titunggal may sa kada kaya. Well, kasta siguro. Please, Bridget. Love me too. Saan kang tungagbabawi? Ken saan ka apaldahangan? Ikarit na ita. Dexter, Bridget. di nakarakupan, Dexter. Sorry. But I'm madly in love with you. Dexter, son. Saan kang tungagbabawi, Bridget? Arabian ka si Magpalt, Bridget. Kuha na nang. Da nga min ninaramid mi a project iti boarding house ti Kadalak. Sige, agsukat ka ta mga tanton. Nabsuga ko nanang. Nangan kami jay. Sigurado ka. Oo, nanang. Sige nang. Sumrag ako niti kwarto. Kaya't kunti agi na na. Narugso ni Dexter. Kasmat lang ka ni Rolly. Naimbaglangan. Kasana napukaw ang namin pinsan ti panunot ko. Dandaniman na ilaw anak ko anak. Mariknak mat nga dapa nagayat ko ka ni Dexter. Tamakitak mat. Nasimpan. Kasla. Marikrik-nak pailaan. Tinabarang agrit-nak. Kaya't mo asawan, Megan. Break kayon ken Rolly. One friend, Kunak man no magustuhan launay. Ngamin, baknang ken gwapo. one, dagita ti nakakayawak ken kuan. Ngam, adda nakadismayak launay. Anya data? Saan ko kayat ama ibilang nga karigiti babae a biktima na. Anya? Dagiti nagayayaman na. Akalpasan amaala ti kay kayat na kat tinalikodan na idan. Megan? Kat amok amay sa kakadakwada, Bridget. Ha? Apingin palubos mo kasta. Uray naman ko na liberated ak a babae. San ko akayat abasta iso ko ti dayaw ko.
Aging ga iti saan kami ang nagkasar iti lalaki apang ipaayak iti ayat ko ken amin ko. Megan, Masabol asalwadan tayo ti dayaw tayo, friend. Tauras ang maawan day ta. Arig na ti sarming ano mabuong. Saan mun ang maisubli iti sigud a kasasada. kunang kasangay mo, ngam, pahingawan mo't sa nga ilim. Kaya't ko adatalang timang celebrar. So, adit na. Ada ginatang ko a cake. Adapi pansit kan red wine. Ngam, Don't worry. Kayat ko tikas-tikas simple apa nagrambag, Bridget, honey. okay. Apa? Agbabawi ka kada asim morot kanyak. Kuha, saan mat? Sana bale. Itulod kan to numadamdaman. Dexter, sana rumbag na napasama ka dati. Ibagaman kanyak tipod no, Bridget. Pudno, kunang, anya pudno. Addaim mo na anang ipaayam iti amin mo. Saan ka di? Kan, apay kumanod ta. Saan ka matgaya man anasin aw? Kan, gapong iti dayta. Naupay kan kanya. Dayta kadilaang tinapatik. Natural. Natural. Iti may sa alalaki. Napataglaunay kan kwa na nga iso ti umuna alalaki iti biyag ti ay-ayatan na. Nawatam? Parparaw-paw kayam ti panagayat mo. Jak namnamain dayta, Dexter. Sorry, ha? Ngem, dayta tinapatag unay kada kami alalaki. O tinumpanak. Saan ko akailalaan ti taong akas ken ka? Sabay la kuma. Tamakasarak kanto iti ibagbagam anasinaw. Naglaw ko, akasla aglaladot, wenno awan kaganay gayam iti naglabas nga altaw, Bridget, anak. Anya ka date, iparikot mo. Lading itek nanang. Saan ko natumpal dagiti bata kadyo kanya? Anya ti kayat mo, asawan. Jak nasalwadan ti dayaw ko. Anya. Ngamdag kalapagyaman iti apo nanang. Tasan ang nagbunga dagiti panakailawan ko. Anang irok mait amin ko kadagito alalaki nginayat ko. Diyos ko. Ngami karik nanang. Sana na maulit. Tamanipod ita. Awanan ti panagtalag ko kadagiti lalaki. Anya. Awanan na pudno nanang. Awanan na pudno kadagwada. Kuma. No ay ayatem ti maysa ka babae. Ayatem. Nga awan kondisyon na saan ka di nanang. Iso da ito'y ti ibagbagakin ka anak ko. Salwadam ti dayaw mo. Taoras anatulawan. Awanan may pagpanakil mo. Wen nanang. Gusto kayo. Ngam saan mo nga isirati pusong itinagan ni ayat anak. Makasarak kan tumatlaang itinapudnong agayat ken ka. Saan nanang? Maudin dayto. Ay ayatan na? Kunam, Ricky. Bueno, Bridget.
Kasano kapudno ti panagayat mo kanya? Nakasagana ka mangikalay sa akin ka. Nga uray, adan na palabas ko. Ah. Asaan na si Kati umuna alalaki itibiyag ko. Ha? Nakigtot ka. May isa ka kadimot kadagiti lalaki. Nga ubaw ti panagayat na. Ano sa anan anasin aw ti babae? Ket maupay dan. Kwa, Saan ka pilitan, Ricky? Nagbalinaklaan anapod na ken ka. Numaupay ka. Awan mabalin ko. Ken maysa. Awan mat panggap ko ang mga klon dita parparaw-paw nga ayat mo. Ay napagayam, di tamanen ni kinagpatinggan ni kidaytoy a drama. Sabay lang kumata na gustuam. Nung man nabitin ka ba amtad adupay iti sumarunungayin kami patangatang detailaing na channel tayo. Iso nga no di ka pa'y nakapag-subscribe, pindutin mo na ita subscribe button, tapno tultuloy iti panagkakadwa tayo. Kaya't agyaman ak unay iti anos ken oras yung ngayon kada kami.